Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka Victorium ka Dukan ki Tiar Kilan Met ka Babhatam Hakador ka Babit Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Ka Jaintia Students Union Jowai Circle hapo ka jingilam jong Presiden Usamla Aplang Lamari rengkat lang bat kidikon ha ka live way trik unai leber arajar arpuway kilalait banjurip ya ka shop center ka badan hapo ka senong cermang ha ka bakilalap bakani ka jaka ajing sumar barasna ka sorkar kala kala yingsa bat ki jingkang yet bat ka kerdom kentob ru ya ki jingker nar baro kila kem sarang lun nalor kata ka seng kala labru ba ka pelau jong kini ka shop center ka shop da ki nyut ki nier sudah. Hadin kini ka seng kalalaj ban yekendu ya District Health and Medical Officer jong ka West Jaintia Hills District da ka ba IT ru ye ka jingtho ba uday ban pensyai halor ka ka nong rim ba ka sorkar kala penslem ban peli ya kini ka jaka ajing sumar wat hadin baladep ban shna nadu usnem arhazar khatsaw ling ba ka jingkershan jingirap da ka National Health Mission. Tagas gigala witrik benabalais na marjar huwi ngira da bikendu ya District Medical Health Officer halar gapang ban menteri employ ketua gosok sentar badan acerman habai kan baru di MHO baitu ini bahadu menta umpadan sanction post di post cipida sehingga nagaliang ke GSU ngidawa na government maka sanction kelai di kata ke post nang manjo kan menteri employ ketua gosok sentar badan nasional cerman